Kwirigire gwakwa murithire wa Meru TV jumaine kuni titena mbere boya iri tariki 23 mweri niyo kenda mwaka niyo ngiri 2025 kakwate weni kirinteto cia Meru TV ugoro betawatiri mbabu na monanile wa mathithio ni Paul Ngujire na tukiambiria nteto cieto ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia watanirite na floka na rurite woyani bointo mwanya ya mburi matangi ya roe na kinyamariko yanga hakiaria Mutumanto Ithingia na wete ati moroto ywa mubango yone kukiria miturire ya kariba kaunti ya Meru uguloki ngavana Mutumana sokite nkatho kire floka no tubwango atanero na kinyakuria kariba Meru kutumira into people yani kenda basinsia uturobo mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi na wina ripoti. Gavana Mutumanto Ithingia kiarekeni na gya kinoruka gitakurekaire into mwanya bya kuguna ikundi ya kaunti ya Meru na ithukirite atongeria kugone bakuregana na kurwa na mirandi ikuretwa Meru ni thirikari nene akiuga ati tikiria atongeria baba beja kwangaratania Meru. Wale ambao wanaongea mambo ya state launch na kuongea mambo ya maendeleo ambayo tunaleta hapa Meru kwa usaidizi wa serikali yetu kuu ibe Mpala bakeya na murumo yube yete na yunonto nitubonete aube yirite na itubonerete 18 nitubonerete 18 na tukamenya kaote uba kwenda Meru itetheka na thirikari yetu kuringana na Mutuma atongere baba bate na wiru na kariba Meru undore wa kugageta na mbere gushukuma mirandi jene kenda Meru bakaguneka ndaigerwa renge bakiuga ati tuterauria wananchi kethira nitukwenda state launch aja Meru kethira nitukwenda golf course aja Meru bamami beto nebwebwe na toyoyo nebwebwe na bathomete ndi batena ngugi na ndenga bana wenu mukai erita ngugi utuko na muthenya ngaiteria Nairobi au nkona president wetu Daktari Ruto nkamuromba mantu yale yakaturetera maendeleo na kuandika kwana beto twakinyethia Meru yakengwa ringi ibo kwenda twareta maendeleo yengwa kana ya kinye Meru ibo kwenda na benu bande kwa state house ya Meru ibana bakuwa state house yako aya Meru mureka baraba kwa totabu with the public participation ibone ni tebabu ene mito loi akwenda wana siasa ibo banda mete tebaobwe okerie ninjara tuwe bato toriwa state launch kana state house nyumbera nene ya rais ye Meru aja nekenda na beto bande kwa koruaku bande kwa bare secretary bande kwa bare managers bande kwa bare caretakers bande kwa bare state house controllers aja Meru ibana bakuwa Nteto wikareke ogeria njara ne undore wa shitete kuyeka na kugwata mbaru thirikari nene aria menerete ruterero na thirikari kaboti araigwa kebwe kaboti ombozi ara president wa Kenya bo werwa tweno enara na ndererage ni bakeyo twera sijui chia itia siena ma nyinyi wa Meru nyinyi hakuna kitu mnafaindika tunafaindika kama wa Meru nataka kurundia ya kwamba tunafaindika kama wa Meru Meru yetu tunaenda kupata sete ipandishwe ngazi iwe sete tuliaindiwa ya kwamba tutatengenezewa nduo carriage hapa Meru hospitali yetu Meru Teaching and Referral Hospital inaenda kupandizwa ngazi iwe ya level 6 soko kuu katika Eastern Central Africa inaitwa Koromone imepewa pesa milioni 800 na inajengwa hapa Meru kwa hivyo tuko na sababu ya kushika na kusupport na kuunga serikali yetu mkono na hivyo ndio tutafanya. Kiripotera Meru TV kuma kinoru gicigo bunge kia North-Imenti Mbeita Mutugi wa Kiambi.
Hivyo sana mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi na ntubariboti na njira y'inkinyaniro. Na tutana mbere na Nteto sietu ikundi kimwe kuma muringene nikigunikite na kiama na ite kuma MC wajia Mwenda Ali haraba kerebu weteba ntobibi abaguna bunene na ntuba kombrani dhasia bakona mbesa. Na wa MC Mwenda Ali akiaria na ureti akari kutonya kiri ikundi nikenda bakagunika kumania na thirikari na ntothirikari nitete dhasia kiombe. Mwandiki wetu wa Nteto kuma milio ya Igembe Murithi Waba nuwina riboti. Gikundi kimwe gya gikanisa kuma rutenero muringene ndene ya Jiaward nigitethekete na tent inene iria bakethero bagitumagira nuntu bwo kwita ngugi ciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo. Gikundi gitetheretwe ni MC wa rutele ruru urawizikene ya Mwenda Ali na nowe munini wa speaker wa ndene ya Meru County na alikiti kuga ati we na citaniritie nikenda komba gukiri ikundi na ningi antu bara bati ikundi ne bomba gutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundi-ine. Rwario kubareterete tent ya 50 na tukumba kuba tent yu na tonga itiriu na matoyo ndere ukumbikana no ntuko ina ngwataniro winde MC onjia na gavana wetu mutumonto edingia na hii program ile tuambirikisha kwa empower tubetu na mashinani na pengira ndari mbayo twaerenya kundiki ambayo mazingira tuwire yo impangilio ira twina yo kwa empower wantu mashinani na twadhiria kwa yana tent no tutugeta kwa kundiki tent side ambayo side murigene kundiki ya kilune tubaya na kinjike mutine tuwire program ile ngini yoto yete nione kwa yana check chete banki program ile yoto ameanjiria kiume kimo kumatai ikudimbije muribye kite request kwa kwenda kwa mbori sheria kwa kwenda kwa ngugu share kuredia kwa machine shirashia ko hatch kwa kwenda kwa watu machine tulato kwa ngare na program hiyo ndio tukaendelea na shushe kwa watu wetu mashinani so ruare ntuko kuirwa kiano ndo ikundi kitari aten ruare tu vaten na membe bawiri tsana bila tuendelee kwa thirikari ya gavana mutuma twethingia support tukona nao ciumaniria muno na ngoira kuendelea nacio. Amemba bagikundi kibakiaria ni bacoketie nkatho iningi muno kiri MC wao Mwenda Ali nuntu bakubarikana kubage tent yeji amwe na ite ngucokeria thirikari ya gavana thithingia nkatho bena MC wetu wanjia hond nuntu boturetera tent tukuibwea nuntu patenti watureterete ibwea by empower wa mama na tentira bato aruare kanisa neye kana kire kundike kianji KMC Kangons Kingdom Manifestation Church no ntubo bwa muno bathithia na ibwea twatana mbere kurombera thirikari ye tukiya kuoya kanya kakura tentie tukiya kanya alaya muno kana inya tukarea kura kwa uo kumi gucokere Murungu no tubwa utunankera mwesimiwa wetu no tuno tumite twithira twinio andi baugite into bibika batethia anene no ntuba kureta mbeca gikundi-ine giki na bombe guciukiria aturetere tenti yetu wa mama kumenya tenti ye rera tore yo komborwa tukoya mbira cietu twaika account-ine na twaika account-ine tukarititha ciangui na ikundi kietu kiaita na mbere no tukwa mwathani batu turua na paturi Mwenda Ali na gavana wetu mutuma twethingia
terua ni 10 bila break. Naito kwenda kwariria anto baba bakureta chochezi bakabwithia maandamano bato tumera ndaka imbete kubwithia maandamano itobera bakireki taini tara maendeleo na muthio yote ndetu mwendali na mutuma twethingia Meru County 10 bila break. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe njia Igembe Central. Ibwa sana murithi waba na bwasi alibaga tutune primary rwarene primary na Nkungo primary kuma wadine ya Bogeta kana Igoji East siombunge kya Southimenti ne bakuromba mubunge wa Daktari Shandra Kumwiti kubakira bioro no tunibokira anabo batoturo bo kaitene kambura twitete mwandiki wetu wanteto Jeff Gituma na kulikithia nabo aciari bacukuru ya Gatuntune rwarene wamwe na Nkugwe kiri gicigo mbunge gya Southimenti wandine ya Igoji ni baumirite na kuonania kurega gukena kwao nyuma ya bioro bya cukuru ici kwithira bithukangite bunene kiriana nto bioro bibitikari wega kinya no bagona byo ukithike ukaigwa kinya tutamyo yo mingi yana no tutanande gwetete kura bioro byetu mbithuki sana baja batuthithirie bioro bietu nontu kinya twana tutu nini tutumira bioro biu kinya batebia gata kirogo basi no mete kinya skulu ye nguromba baina eja yaba oje kinya ba otuterigia kinya no na bioro bibyake ano kwa mbulene twitete na mbulene na nitwana tugutumira no roba no twamuge tugasingi kinya na bio nera tukiaraniria na aciari bacukuru ya primary ya Gatuntune bomenerete bunene mujumbe wa gicigo mbunge giki na kinya kuria bioro bya cukuru eje kwithira bikithondekwa singi no ndo bakwa mukambio mukangi kinya ntere tukomba tusadire kia ina ala akaigua keja no atutetheria gatwakira bioro bingi iromba ria kwa kiri MP wetu neja igwe kiriro gyetu atuthithirie bioro biu nontu bwana betu ba skulu tugukinya cukuru ya primary ya Nkugwe na boini kioro kimwaki bethirite bena ke cukuru na eje thai skulu ile tumira kioro kimwe ona ana baba nini na bakuthangika muno aria kinya bo iromba riao ni mujumbe wa gicigo mbunge gya Southimenti ethira kibathondekera bioro ni untu kagita kambura bomba kwithira bagita uturo bwana andraki ona ale ole togo kwerensa wejo twakire kioro ndene skulu eje cari ukothiete kula kwena thinembe twakulomba na gitio gikinene buru weje wigwe kiriro gya ciari bana ba Nkugwe na alimo nontu tugateseka muno egitari wona kwaura bwana Sandira kire gwankwira twirigite kuona utethio bwa thirikari kire kirasikira gya kiane kathuri na mwanka narua ni utotwire riu mwanka thaiji kinya bioro bia twabokaraithiria aria just imagine njaraithiria bioro biana na ni ana ba kuona banini ba mbebe kinya alimo beto bongwa ne twije ugatwitaji na twije weje ta gutwitaji kairi oaja ojo na twije twakuritagira ngugi na twije tutura kukuritira ngugi jiaku iromba nande ni kiri mujumbe Daktari Shandra Kumwiti kuthithia ikaro bya mwingi kana public participation ni kenda kethira kimenya mathina jara kariba guntu kuku bethirite bagikurukira na kinya nkuruki ni kenda komba kubatethia ura mona kuthomera kagwampungu kathanthatu privileges iria kwana jia thirikari nene ningu expect kia mono moro kana Nkugwe kana rwarene ethira kiona gocio ningu tike mona kuthomera kiorone kiria mwana wa CBC kana tutu nintini twana tutu bugeta baby class na mono akuthomera kioro ara kagwampungu ni uma mwana atigana nitwe riu na aja maingi kaja manene kaja maingi kaja manini kia nkuromba mheshimiwa Shandra Kumwiti uria mujumbe wa Southimenti uria na CDF neje kire aciari neje na tongire bubangi auria o every school kana every village ni mbio yongo bukwenda twena a certain case school emwa igurwa geto primary enengere over 4 million lakini okaligwa 4 million bara kira school ina population yana 30 to 40 bado kata kile mtu geto I think te kira cia kwenda thai tondu kira skiwa boka kia 8 million yotiana bari antu ariku abato akia class gotia simu bariku school iria so mheshimiwa Shandra Kumwiti oigwa kiriro kia bubangi kuja utusikize huku pahali tuko tulienda mbi tuge tulienda etha ni ruji tukwenda etha ni alimu tukwenda kana etha ni bioro lakini bioro oigwa bangi bakiuga let it be the first priority na ningwitikia
Nsame uji yaku kana jobe to bond coordinator ndo tavyo mheshimiwa Shandra Kimuiti. They are missing you. Tontu batwe nkwere umata uma 2027 okeja kiretwe no tutumira bond coordinators, no tutumira village coordinators, o wherever urobetaga ukaenda wananchi ona ubali. Na waja nkogwe, aja gwetu tukambiria na kioro kiki, tukuri no atwakire kioro, CDF ri mutoni mugatejuri kutura ntuba nkogwe. Wataga tunturo ri CDF ri allocation wana iyo na increase nde jamia ke 5 nembi bonete. So it is right time umandagene kinya ndiguru ujothikire wananchi kirabakwe Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Na tuta na mbele na nteto sieto hore arithi kuwa maili 7 kaunti na Isiolo betita na mbele kuandamana na ntoba wamba bwandithia nende anto baraba tumaira barabara ya kumasoboiga weta Isiolo ni bonete nkanga bute nyuma ya arithi ba kuinga barabara ntobo tumete kinyangu isio sia kwama nende bakiaria hetithia bikibiki na kinyage ndi ni baurete thirikari kwaraniria na arithi ba nikenda bareka kuinga barabara na kinyako suira ntaira wamba bwandithia. Mwandiki wetu wa nteto mwende wa laibuni na wikira kirore. Agendi na baraba tumaira barabara kuma soboiga wete Isiolo ni banyamarete bonene na ni nyuma ya kariba maili 7 kuandamana na kuinga barabara ye bonene ontuba kwa thirikari te kwa kari okaria bokwana monka intobio bya kwa gitumi banda maneta na kuinga barabara monke kangaratania manto yo buru. Hii barabara inaelekea mpaka Moyale, kutoka Moyale inaenda mpaka Ethiopia, hapa inaenda Nairobi, watu wa Meru na Nyuki, uko mgonjwa, iko mtu labda ako na dharura ya kuelekea barabara, lakini huwezi vuka kwa sababu ya kwa ajili ya shughuli ambaye raia wanaandamana hapa, ambaye ni haki yao inakubalika. Lakini kunafaa kuwa na ile dialogue, watu waongeleshwe, serikali wakuje waongee na wanaraia watatue, ndio sisi tusikue tunanyimwa njia kupita hii barabara. Kitu kimoja ambacho ningetaka kusema ni kuhusu hii maandamano yanayoendelea, na haya maandamano yanayoendelea ni maandamano ya hawa ndugu zetu ambao wameibiwa ng'ombe na ni maandamano ya haki. Kama mimi nimetoka asubuhi nikiwa naenda maombi kule Kingdom, lakini kutoka asubuhi mpaka sasa niko hapa, sijui nitapita vipi, kale mawe yamewekwa, watu wanapiga risasi, na hiyo ni jambo ambalo si nzuri, ambalo kitu kama hiyo inatakikana kutoka pale asubuhi. Wale wamedai ng'ombe zao zimeibiwa, ingekuwa serikali imekuja, ingekuwa hapa Isiolo tuna polisi wengi, tuna wanajeshi wako hapa, hiyo si kitu ya kufanya mpaka wananchi wapate shida namna hii. Sisi tumekuta maajabu barabarani kwa sababu security ya Isiolo imekuwa down kabisa. Kwa kitu ya kwanza, swali ile mimi najiuliza kama mchungaji ni kwamba kwani hao watu wanalilia haki yao ya kwamba ng'ombe zao zimeibiwa na serikali imekaa kimya, serikali imenyamaza, serikali ya Isiolo. Ninaamini ya kwamba sio mara moja ama mara mbili hao watu wamelia, wanaita wito, wanaita serikali, wamelia wakisema wasaidiwe, lakini imefika paka sasa wamechukua hatua yao ya kuchukua sheria mikononi mwao, waone kama watasikika, kwa sababu kuandamana vile wameandamana, hawajaandamana bure, ni vile wameitana, wameilia, wasaidiwa, wamekosa usaidizi wowote. Na baba geta na mbere ni bathaithite thirikari utiela ni bakwaraniria na arithi bana nikenda batiela borabo bachokeria ndithi acio o amona kwiko karia bokana na nikenda kuriereria makarika ya yantu kutwitite. Tunaomba serikali wawajibike, wasimame na wakuja waongeleshe raia, kama iko shida itatuliwe. Kwa hivyo naomba serikali tafadhali waje kwa haraka, wahakikishe wamehudumia wale watu, ile ng'ombe zao zifuate na wafungue barabara, na nasi shughuli zetu zikaweze kuendelea. Mji wa Isiolo tunaomba tafadhali amani kwa serikali yetu, watulize watu wa Isiolo kwa njia ya kuwafuatia haki yao. Kiripotera Meru TV kuma maili 7 Isiolo Mbeta wa mwende wa laiboni.
Hibu ya mwendo laibuni nonto bariboti. Tuta na mbere manager wa Isiolo Kiatigania East Alfred Mwirigi Kiranga akiare musemanione na ikundi mwanya wandi ya mikunduri na wete wana barabara ya kunati wetagati thine yari kiwekirwa alami ekethirwa ile na utethio kana ekethirwa ile uguni bunene kia kariba kuntuku. Kiranga wete kwa miaka kadhumba asiasa ni betherite bakiromba kura na barabara uhendu ni mheshimiwa Mpura Bodi rombere kumekira alami kulukina wete mheshimiwa Mpura Bodi rombete kuromba mirandi kadhumba kuma kirithirikari nene. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja nowe na ripoti. Constituency manager wa Gĩciũmbũ Gatiganĩsti Alfred Mwirigi Kiranga akerĩgĩre mũcemanio mwingĩ nterecha Mikindori agwĩte barabara ya Mikindori kunatega TV nerethirĩte ikĩromba kura na siasa wakaita karaya na ndenĩrĩkĩte kuona kĩoria mũbunge wa Gĩciũmbũ Gatiganĩsti Mpura Bodi aitĩte na mbere wĩchomanĩro ĩkĩra barabara ya lami ara mwankĩra thĩ mbeto ĩkĩra lami kuma Mikindori mwanka thokone ya mlango kwa kuma Mikindori eta kunate mwanka TV ne ĩingĩte siasa kuma kaita kama Tomongo utene akaitwa kwa alidwa mheshimiwa Mpura yukumarambele angana mwaka 16 amiromana ya kulaunchwa 2017 leo kina mambo ya kwa yete mtonge kiroitene eja gloria eja kudurunga eja usinja kontrata ya rokurumu nyama muteo ikirara mheshimiwa Mpura kuya temina rete akubakuza kidogo Kaila mienda mituenama na ile kwa domestic class ile erona tikarudi Nairobi Nairobi kuringana na Kiranga wite barabara-inĩ ũteithio mũnene kĩrĩa kariba Gĩciũmbũ Gatiganĩsti mũno kĩrĩa biashara barabethaga kirite into bya kuma ntereche kunati akwenda kuinyandu bakunati kethawa ya twarĩo mabwire nyembe ituragora mitene nyembe chocho ya thĩ na ũgikora thĩ ciatĩte bagũra mbura kũrĩma barabara mwaka tidine nandi ikira lami lori yaumire tauni sio magende chonde nyako wachita kuria mpuru nandi kirombe tera TTI mheshimiwa Mpura ya miaka midhia 2017 tena ya umaitene mtu ayedra yaki tena toa investe aiko ya watchman ale akumeana bakongela no computer ale akumeana bakongela alikuwa amekuja miaka 5 Mpura wake ya awamwete bakuinama kochoka 110 airewe tamaduni akwe kuthira Mpura ndiye kumtira akwenda kwa rwari inaleta 1630 na wangi wakonera kwekendekwa mwana bo Kiranga wite mũbunge Mpura Bodi no atete na mbere kumba kwithira gitutera na ũcwera kariba ya mirandi kithumba arombete kwithira gitumire thukure Mikindori TTN na ndinurikite kuona ũteithio mũnene kuma thirikari nene na ndiombete kwithira kia hostel cha shilingi milioni 100 kendo waina kenda kwenye sukuma mheshimiwa na kiroto na TTI alena by 2027 edena muluke ngirinya kenda kwenye sukuma wena kwenderia kenda kwenye hoteline wena kwenderia kenda kwenye ngu wena kwenderia kenda wena salon wena osuka kenda wena kinyozi wena kwenye puruna nyote na kiongela matu yonde bisa ete itakore kwa Mikindori aite arongos 2 milioni yana antuba using barare ala tunekandira paye itakudima akwenda kwa twete itawakirwa oso 2 milioni yana limwe umake mheshimiwa Mpuru TTI sukuru yale itoka au tikarondeka au Mikindori Mpuru nani kero kalui ngiripoti la Miro TV kuma tiene betanda Muturia wa Thirinja Kada semanya Adams Muturia wa Thirinja nonto boriboti. Tweta na mbere ya kariba kamba kiana nterere idhiolonkirete ne bawati tembaru wako kwa state law jaraba wete ya siasa ne barianire na murandi yo. Araba wete murandi yo abaguna bunene na kinyakuri ya siasa kureka wekira murandi yo siasa. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi nowe na ripoti. Ndeto ya ntubakamba kitu tekeretie obisi yeja kwaja na to na kogorwa no bokuwa ntobato baune ya kariba kamba kena baraba sheregeretia showground na arrested lonje kugerekerwa wakwa bakiuga bobare tayari kwa mukira morandi jojo state lodge intereyu esranji ya kwaja kamba kia
tugakara bwega turi na nyomba cia gukomborithania twakite nyomba cia gukomborithania ingwitikia nyomo ira ya kwaja tukona ritwa baba inge na tukafaindika batu tutakwenda gukara nyuma kaire turenda twithairo twina mbere na mendereo tutenda gutunywa yeje na ndi twatunywa yeje tugeta u twina kieni gwa kwa stage lounge aja no yega kwa na mobisi za kwena kenda tuona ana betu bomba kwandikwa nyomba yewe gakwa na kana bisi gakwa batu ento bakamba kia tukafaindika muno ana betu bakona ngugi njira cietu igeta bwega na ikyo tukuga batu tutakwenda kwa antu banyuma na ndekaire turenda kwa antu ba mendereo enda tugwatira uga tugwatirite na meri tugwatirite stage house na stage lounge na meri yo tugwetio na tutakwenda tunywa ibo gwetikiria tutunywa twatunywa tugeta antu betu Benjamin Kimathi mutongere wa mbeu mbithi kambakia na umirite na kwithukira tongere bakorwa na murandi jojo wethera turete ru state lounge aja kambakia kiki kiama egitare ringe kambakia twirije kenene amba etwirije kenene mantu ja mai lakini thaire murungu oturingera kiama iro tukwigwa antu iboringe tuma nau bakiuga state lounge muito tukugitangwa turenda obwira state lounge te muito tukugitangwa state lounge office ya ACK yombeta kweja na mundaja state lounge yomba gwakwa na te amantu jaja ari ruegoro jatwiro jari twakagiti nyarera munyare gitine kwa una ndebo bakwenda kurona thirikare mutuma na rinda kiome ibachokere akwe na twebera batu thirikare mutuma na inya deputy turenda bakaria teria riri uko imakana ndi urongo no monga batu tutitekiria tha iria development ekweja ntore ni antu baguchumeria na kwaria nau inkuona antu ba Southment baruga ikonara kwa metongo inkuona bange bakiuga ikonara kabatu tutekundi serve kwa twena state lounge kambakia ni ara nawe kuringana na Dennis Kithinji uria kinyawe ni mutongeria ntereyu uretie thirikari gwita na mbere na murandi ju kwethirwa joka bagunane na jaturi bakambakia akiure na boa siasa gutiga wikira siasa kire murandi jojo na tutitwa kuringa siasa mwaka nenda mwaka rundi o mweri o mwaka itu kuringa siasa rene gitara maendeleo na non thirikari ya William Ruto na anda barabe runguru awajaja governor wetu mutumanto ithinkia na deputy Oweri Ndakiome na kinya Honorable Rahim Dahund na tongere barabangi tumbete kwithwa twithura ninya barabangi batumbete kwithwa bakiringirwa kura bethwa bendera twinde turi atongeria tukuga atiri rene gitara maendeleo nekeja kwithwa thirikari ni irarungamira nontu county ya Meru tia kethwa erembere gwakwa state lounge itonete county nyingi muno igiakirwa state lounge batu ndenda kwira thirikari tumikire inya tumire atiri ibendere na bete na mbere guturetera project yeje aja kambakia nontu itukumienda nontu state lounge yeje ta gwakwa aja kaije manufaa ke batwe eje ne gatuma barabara cietu inya chira ci around yaja cibue itukumenya security yetu ikabua itukumenya mataja keja kumurika guku na inya opportunities ciangu giri kethro iriaja jikeja ende kwina antu bate kwenda batu tuona maendeleo nikenda baira gutwa idea 2027 batu eribo bakeja tuthithiria maendeleo kiripotera Meru TV kuma kamba kigicigo bunge kia Northiment Mbita Mutugi wa Kiambi mambura yake ntwera yarabwithitwe wandi ya Shakariga hakariba Tharaka ni bauritwe kuwata mbaru ontwere musiasa Bishop Nicholas Mwathi na atariritwe batuba kiontwera rakinya yukite kanya kaukumeneria MCA kinywa ZDM nontubwa kuria witakire mambura ya Kuluki nona nite kuria kwanirwa kwawe nontubwa siasa baraba kuromba itike MCA wadini harawete batina manifesto Dagara Waiguna niwe na ripoti kere kiatho gia gukungwira ntwira wa Mutharaka wa ndini ya Chakariga gichigo munga kia Tharaka kiatho githurane twinkiama ya soroti ara Mutharaka kuma bantu araro marechumirie bantu aga ire gontongoria cha siasa no jare Bishop Nicholas Mwathi ndayaga gusupporta ngugire rutetwe indonso no to kwetherania antu betu ba Chakariga baya gukenanira bakereyanagera into
biakethera kabare bantu amwe Gambiso mumwathi akithombia nene mtio wandie no kenywa zaidi amikore makurutera kariba kegwera mwere kura kiri ketho gike gagiontwire na mirandi yenge nkotha ya bata wandini yeno naumire ndathi gutwetwa nkanga nekira gita guthie cukuru mwe mwanta nengerete mibira na twana ndende kuthoma kuthikira tobeto ndio maana akitaka tabia kitheno ara ana baringagira babali yakiga ni primary school no thingoni wa kinya sendie mura bathurire ndethia ndaga tani aturikire twana gatukurukira tukigwaga tukaurekaga maguru ndathinda kandaga tana mheshimiwa mura bathurire thingoni wakwe bana wakombete ile tuweke nyumba pio box nyumbani tafadhali nyumba pio box wapi nyumba pio box wapi nyumba pio box wapi yes nadia kenge maguta tomonekera one moto na mranantu chakariga totiena mtu akobeta kana kwaria athikerua ikabishania atinda kuri aringaye tuma atakona mtu akomwambokeria nani ndauga no to kabisa ni nakoringe tuma gukwenka na bange baraba kwaria kango ngera timu nieru na nyomba mbere kobetera mtu akuma chakariga kuma nkanga kuma chaka kama nakiko na chakariga kodira ro etawa kirwa kodikigani kodimo kamuri ndara taito itaonekana kuma ndoro yombiro boko nacho kena fache kwa kamera chakariga tobato mothia kanuga tariganiri gutoma na ntomwa kire barana baba okinda kinanira gakongoro gaka KMC wandini eno kirisa cha mwaka wa 2047 gachoke ntoma na ntomwa wetu mwana ronia tokeroga ndungurumu tokawata na tukazikugoteri power na tuonie mitandaoni atongoretwe no soromo borie wanduria na pandwa kegora matigari urawathiriria marriage ndienda mboira tometo totiomba kuthura muntu miaka 15 achoka kuthura na kwenda kura ka ibagana makwenda mpandanga kwa kile makura kale saitani afanye nini akawata twana tombio akawata twana tombio ukamo chwera rokoro mwenga waro tora mwanki otage magoro matikaya ko gatecho na manifesto yao na makwenda waliwa mwadi atakile shukuru muntu atakile shukuru kweli ungatoka ungaleta muntu atakile shukuru au mara kaburo kamwankande ora Canada ya Amerika ya UK Australia Kuwait akatoka mbele Kenya kaya Korea na huko kokoni sasa fanya nini bora tuaria gechonko kana bora tuaria gechonko kiungere na maendeleo mko na maendeleo tomato toke mashukuru toke alitwa toamidiana na toteli kundita bibi ebara bakoya bakebora bagakarea karia nyongo ngabetire na chege no wakweria we chege karaga tembwe takorwa kama ngoja na kirindo kiumo ga ndare ngorigwa kuthiria ntobeto jo rokora kwenda kora yeru kuma gechigo munga kathara kankiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna na riboti ya dagara waiguna nieto akanyaka kunoka kambike miruki anunu na merimata insokerete na nteto kiloke Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitondagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya, kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku.
nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere obichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110-581-292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu netujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji chia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate yare muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Burumero iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka mere na kugeta postmortem na mareijeto neja kuguna mukojo waku tore na gontogo kunene na kotheru gwa gweka mere ngari chao kamata mere na kinyama thandoko netoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tore na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera obichine chieto Kirachene Mero kana toringere dimo gukurokera namba iji 0798-715-653 obichi chieto irugoragwa mathaa 20 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Ibuya sana mulethiri wa Meru TV no ntubawita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cia tumuti na yo mwanki ni yumirite shauri yako gakuroma neno tianja imwetie na kiraro nende ne bakuromba ntubawende bubu ya kubatetheria mwandiki wetu wa nteto NT Mwitonga no wina ripoti ni mariga aria mwakiyomba kwithiro jukigwata na kwithia nyumba ndene ya shauri yako gakoromone mutindo kangangi baingi batigo barenkia mukeo batigia kuruma batigia kuria batigia kuiguika na nande ni utethio bakuromba ukethirwa wena uwezo bwaku bwa kubatethia barikane umbe obagerera gantu chibo akiaria nombete kwithirwa akiuga jojo ukuigua Ubi chief wa Meru municipality location iria turi ndene shauri yako slum na rakwethirwa kwina ajali ya mwanki na nyomba nyingi muno ikuya antu baba bethairwa bantu venerable na nandi bakwirwa nyomba kankuromba antu bawendi bogwega bariungi aja ojo no tutije ina bakarara tutije ina imbi bakaria ana barabeta skuru batiomba weta skuru rojo no ntuba ajali ra twethirwa twinayo ndiromba muntu wonde oroko ukona thine ra twethirwa twinayo gorobwa na arua tafadhali ije nibo tutethie kenda tugatethia antu baba baslamu ije na ana betu barabeta skuru tukwenda irio tukwenda mirengeti tukwenda chuguria tukwenda kinyama ema kenda antu baba bona kwa kumama. Thank you. Imo kwa tatu karibu gine dona mo kujia kana endi inko chokeria tunkado yura beja bonde na to agwata ni na kina tu basi kwa moto wako kwa ukundika na babu na mpui na to neo nyumba ingana chomba kwithio chikea iko ya nyomba ina idano Weteka kamera
nyakethora ita ere tereta ya bugithira ende ko ya na yakina okay na ichu kari na moira research ya marigo yako ya na nyava moja irari nja barara na bangina tubucho da ikotira na watu kabati yake ukomba kumenyeka pengine mwaki na juma tutumba kugatha ikini kia mwanki no tubatuka toja koria tutumba kumenya kini kia mwanki kana ara mwanki juma okay Betawa Beatrice Kananu na naja kwaya iko mutori wetu na kwetu nyakugo kuringithio imwanki na manto ya karika na tuna nyama diko mtuko ya aramisi na mimo kataraka bara baguga bakienda gututethi to batutethi to no tethio no ntukinya nande mbango ne jo tukari jo mamborezi eju woma kumenya bia ithia nyumba u onde go mwanki ndeja thai bati to masibitari oresi jao ijeto jama miokwa na nyumba irari yo yantu fangana ije na irari na mama mona na tana bari oma nĩ mwaki jũ mũnene jũrĩa jwarĩkia kwithirwo jũkĩoneka ndene ya chauri yako ĩrĩa ndene ya gakoro mone mutindo wa Kangangi nĩ romba rĩtũmi ũkethirwo ĩna gantumbo batethia nako karingĩti gantu gakũrĩa bagũtigwo barĩnkia mũkeu Mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene ya Meru TV Kenya. Ni wirigiro bwetu ati antobo bakono tethio likana jarera yayana ni tharimawa na tweta na mbere Martin Kinoti na urani umwe wa bangania bamambura ya kuonania kana kuonana kwa biashara mweri ira mambura ya kathithika mweri wa Novemba na uretia kari na biashara bameru kusumiria bunene kuonania intobio Gitoro Pastoral Center kolokine titena netete ya biashara kumantere mwanya cia Kenya kuonjore the county ya Meru na ntoka iteneka county ya Meru irina thiri opportunity ya kuonania biashara ba Meru business mwanya biashara mwanya bila tukuthithia on bithera ndina business ina kitchen na grill na bar na kwe bangi bena kwe hospitali kwe mtu kwendia gari kwe insurance companies and security companies bonde tujete amwe ya Gitoro Pastoral Center kuonania bila tukuthithia na as a business community to contribute ke development ya Meru ikethro ke yegente la manto na exhibition kana kuonania biashara chenu bunze tanto ba Meru and still tanto ba Meru aketo ko welcome ke kiado ke to welcome kinyanto bakuma Nairobi and all parts of the country ke Meru Business Expo. Our biggest expectation is to ensure that we are going to propel each other from a business to business perspective so that at the end of the day we can be able to create a sustainable brand for ourselves. Ikuongerera muno kintu kingi brand bombe kweranto especially aremi inkoromba aremi bacho bombe kumira antu ko tariki 17 na tariki 18 mwezi wa Oktoba bajaza Gitoro Pastoral Center kenda bombe kuthomithwa manto za kuambatania na uremi na beja bando baka advised manto kuambatania na finances na baka advised manto na urabombe kujokia loans tikabaitia kibiashara chiao. In addition tukethoro twe na anto anene ba county government na twe aja Gitoro Pastoral Center tukethoro twe na anene ba national government na twe from the several departments, department ya trade, department ya agriculture bakethro bayaja kenda bombi kuthikira grievances chenu bamenyorabo kabo uraba kabo tethia atia tagaria riu atukwenda igu ensure that biashara Meru ikuongereka. You know when a town is transitioning into a city, yeah, we have to make sure that more businesses come in so that we can have a higher number of employment and a higher number of businesses so that at least at the end of the day our GDP also can go on the rise. So we are pleased to have this event. Kenda toka interacting na investors from Mount Kenya. Toka interacting na the business owners in Meru County. So together to exchange ideas. Uwezo akona ndithagia giki, uwezo akethera na kwenda kugura ngari, uwezo akona kwina
Sukuru enjero mimbire zire Meru na kwenda gutega sukuru iria mbetomba gwikia mwana ogwe. To identify that Meru, it's a community that is making our business to grow, na iba ku embrace the technology iria to kwithirwa tuki menyithianto kuhusu ukarie bogima. So we welcome every exhibitor, every business owner to come and invest in Meru, and we promise very professional security. Tuta na mbere waziri wa ukaria bondene na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen akiari na taririti mitaratara ya ukaria hira yatetheire kiri waki bwa barabara ya kuma Nairobi gwita Mandera. Kwa kweli nataka niwaambie watu wa Mandera, Mheshimiwa Rais wakati alichukua ushukani 2022 alisema kwa mdomo yake mbele ya Wakenya na pia katika baraza la mawaziri, na mimi naongea kama mtu amewahi kuwa katika wizara ya barabara na uchukuzi, ni kwamba rais alituambia serikali hii lazima ifungue na ikomboe sehemu ambazo zimetengwa miaka mingi kama hapa Mandera na sehemu zingine. Wakati rais alisema hivyo, hakusema kwa mdomo, aliweka kwa matendo. Ndio unaona ile barabara inatoka Isiolo ikuje Modokashe, ikuje Wajia, ikuje mpaka hapa Elwak, iendelee mpaka Ramu, mpaka huko Mandera. Mheshimiwa Rais, mnaona alipotangaza kwamba itaundwa, watu wengi sana walimkejeli. Na sio ati walimkejeli kwa sababu walikuwa wanasema nini? Wengi wao wanaamini kwamba hakuna kitu nzuri inaweza fanywa katika sehemu hii. Walifikiria tu hiyo ni uongo, hiyo ni fitina, kwa sababu kwa kichwa zao hii sehemu inafaa kuwa namna hii. Lakini nataka niwahakikishie kwamba makontrakta wako kwa site kwa sehemu nyingi, wale wako na challenges kidogo wanasaidiwa, na mtaona barabara 749 kilometers itatengenezwa, a new highway kwa Northern Kenya. Sisi katika wizara ya usalama, na mimi nafurahi Mungu amenijalia, nilikuwa kwa barabara, nilikuwa mmoja ya wale watu wa mkono ya rais ya kuhakikisha hizo barabara zimetengenezwa na contractors wametafutwa, na nafurahi wamekuja, na wale wachache wamepotea replace, wengine wakuje. Na pia nimepata bahati nzuri kuwa waziri wa usalama, ambaye sasa nashirikiana na ndugu yetu mwenye wako kwa barabara na uchukuzi kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa barabara hii, ili barabara iweze ikatengenezwa. And I want to assure you, watu wa Mandera, watu wa Garissa, watu wa Wajia, tutahakikisha kwamba chini ya IG wetu mwenye wako hapa atahakikisha security iko along the road yote, kuhakikisha tutapata lami ambayo itakuwa ni ya kujivunia katika sehemu hii. Na kutengeneza barabara hiyo pia sio tu kwa minajili ya kusaidia ninyi kwa mambo ya uchukuzi, itatusaidia sisi pia kwa mambo ya usalama. Itarahisisha mambo ya usalama, itapunguza mambo ya kuumiza wananchi, itapunguza mambo ya IEDs kwa mabarabara. Tunaamini kwamba good infrastructure itasaidia kupunguza shida za mabarabara za usalama katika nchi yetu. Na moyudhu kumenyekana ya Franklin Mwongera na umirite na kumeneire wako kwa State Lodge arawete muidhu yote batire kwenyangwa. Mwaliki wetu wa Nteto MC Mwitonga na utariri ya Nkiluki. Franklin Mwongera na umirite na kwithirwo akirita ugambi bwawe na omba kwithirwo akiuga ate kuona kwagirite State Lodge kwithirwo egiakwa gitoro ne chenchwe na ikwe kungi. Gitora ko nbeto Franklin Mwongera aka Frank Millionaire. Woni ndronere tokia wa State Lodge aja kambakia ndore State Lodge etethia kugitanga mete muidone sino bai State Lodge na ara tamulika na ara KK no mpene nyeke mona KK kina konje kenye iko na ara mulika State Lodge yako no, lakini wakatao ni na developereje Meru biraba utakunyanga bese utakwaga State Lodge re batabi yaba kapita development Meru baka kanyara angie mo Meru akinyeto kwa na estate dai mtu akete yellow black blue in town ye disorganized oteka bros yaki na the State Lodge town ka the state na tena State
technology physical appearance wataka nyomba cia kiura nyenjerene njere tepanu njera kanini nyomba yako itena plan nyomba inye mtu arakora kwenda nyomba sino yenye na underground ora mtaka yako mbona nyomba kaza parking gari ndegoro da nyomba mtu arakabura kwenda ende technology tethiata kuitanga mete tutone yera otedi otembura bakonda tambura orere kacha were munda dobati kurwa munda technology yakwa totama muido nyimo cia tucenjeria kuotheri onto tena wa wisida Mero yonekana antu kwa tourist kona environment njega ukarani ya nyumo ina igeta are kwena show ground ya karata mbecha show ground ina wantu ba yakubithira ma cultural sesi ya mero cultural etomba kuthithirwa kana ntomba kumurangwa utema antu bakatha batetheka nayo woni ndo wanyama institute nju mantenge thithirwa na tianya gantu konge mpura tana yana bonde batathithia hanya wa mpura na aratu batutho na institute nju yako no tauni ingi nyathe na arako ngavana ibatu tunyamero iko mawa gontu konge wakura to thitha ya nto amwaja na utengu development ko nyanja ara kwa thithirwa woni kwankona grabbing land bakwenda barenda mbwa ko ya eka iko pepteyu bongerega na kenda baka maresi ma apartment yo uthati ebunkona ni ebuno koraboro no tututaro ya eka nigana ground nigana bekoni na sio kinya mwisho ina enda manjoni kona ya wamba no tututoro kwa manto clear yes Beta MC Mwetonga nkiripotera Meru TV. Na riboti ni etukira katanta kirenteto siecho ugoro borwaring kada se mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera kaita kathongi kayuri ni dharmubia murungu mwenenya bitawa tirimbabu na mona nili wa mathithio o Karipol ngujire